Vlasnica agencije Misiju, novinarka i spisateljica Vesna Da Vinča nedavno je podijela nevjerovatno iskustvo koje je imala sa legendarnim pjevačem Tomom Zdravkovićem. Prema Vesnoj priči, Toma je običavao nazivati šegrtom, ali pravo iznenađenje uslijedilo kada je odveo na koncert koji je održavao u psihijatrijskoj bolnici. Vesna je ispričala da je koncert održan na odjelu F klinike pred oko 50 pacijenata. Toma je nastupao na maloj sceni sa klavijaturistom, dok je Vesna sjedila na maloj stolici ispred njega. Emotivna atmosfera koncerta dirnula je samog Tomu do suza, a pacijenti su zatražili da im otpjeva jedan od svojih najvećih hitova. Tomo Zdravković me je običavao zvati šegrtom. Jednom je rekao: šegrtice, idemo na koncert koji nikada u životu nećeš zaboraviti. Ali zapravo me je vodio kako bi sada mogla ispričati ovu priču. Nažalost, ovo nije ušlo u film jer nisu znali. Koncert je bio u psihijatrijskoj bolnici na odjelu F klinike, a ispred nas je bilo oko 50 pacijenata. On je bio na maloj sceni sa klavijaturistom, a ja sam sjedila na maloj stolici pred njim. To je bilo nezaboravno. Na kraju su svi plakali, a pacijenti su tražili da im otpjeva Dotakao sam do života. Toma je također plakao, bio je zaista poseban. Nedavno ispričala Vesna kako su prenijeli domaći mediji. Kao podsjetnik, Vesna Da Vinča nedavno je otkrila da prima penziju od 300 eura, ali ima i poslovni plan koji planira razviti u budućnosti. Osim rješavanja porodičnih i ostavinskih sporova, Vesna planira ući u investicije. Rješavala sam porodične i ostavinske sporove, čak imam i plan da se bavim investicijama. Na prostoru gdje se nalazi kuća moje majke u Budvi planira se izgradnja zgrade. Imaću nekoliko stanova koje ću iznajmljivati. Pored moje penzije od 300 eura bavit ću se investicijama. To je moj poslovni plan za budućnost. U našoj obitelji već 28 godina lovimo nulu, a naša nula je značajna. Kada pokrijemo sve troškove putovanja, uvijek se približimo nuli. Ponekad brže, ponekad sporije. To je život. Život je bogatstvo. Težak je rad, ali je divno živjeti ga, poručila je Vesna. Susret Vesne Da Vinče sa Tomom Zdravkovićem ne samo da ostavio trajan dojam, već je i dokaz dubokog utjecaja koji glazba može imati na pojedince, bez obzira na njihove okolnosti.